erten uyangaç birinci iş itip nerse işleyler. Bugün nindi gün eken deyip iske düşürürler. Dostlar, kalendara koz salsak bir neçe günlük bayramlar bulubuzdu. Endi kışның bir neçe günü de kalıp bara. Demek bugün birgeleşip temli küreşte kışını uzatabız. Men onu bir özüm gene uzatmamın. Her vakittagi şida bizning osh xonasida qonaqlarimiz bo'lur. Big motor, jirli, g'oila, big motor par, estradamiz yulduzlari Sharipjanovlar oilasi bugun bizga qo'noqqa keldi. Demak, qarshi olamiz Gulnaz Ilsur Sharipjanovlar. Üçüncü dubldan kirib ketdik. Hayırlı günler sağlarmısınız. Eselmisiz, mana qara yolg'on fotosessiyadan tobadan tushgan ot, hatto mana ko'ylaklarimiz da, makiyajlarimiz da, shishlarimiz da shulu. Bizlar fotosessiyadan keldik. Ayya fotosessiyadan. Mana bir narsagina yetmay bilasizmi? Temli kirash al yapışı yok mana. Siz olingan. Sizga kichkinagina bo'lakka har vaqtda temli kirashga kelganda bu shul bilan kiyimlar shokira bitali. Siz mana kalendar. Bundan aşağı bo'lmaydi. Yo'q, siz mana kalendar deb gina qaramag'ingiz. Har bir konseptlarda da, bayramlarda da tomoshachining ko'tib olingan bo'lagi bu. Mana kichkinagina suvenirchik. Ham albatta endi mana bunday shulay yo'q. Sima Bulat. Mana. Sразу срау. Aydali Biz bu shakshakni qo'yan olib keldik. Yo'q, anan dugul. Aftanıştan. Qo'yan bilasizmi siz? Çünkü arka yaklarında bunday gana ayttiradilar. O yaklarda bizning yaklarda deb aytmayman. Bizning agarda mana shunday zo'r normal. Yo'q, bu shakshak keldi Boshqirdiston yoqlaridan, Yerkaydan, lekin Yerkayda oqtanishlar kuchtanashi edi. Ham bizga kushtanash ettirib berganing, biz bugun senga olib keldik. Naq mana Bu kishagina. necha kun jiringda kushtanash bor. Yo'q, bu topshiriqni boshqa ko'rsatalar hali. Yo'q, bugungi kunda aytsin necha kun kushtanash bo'lib jiring. Yo'q, bu 3-kundan hali. Siz buni bir jin oshab qarag'ansiz tug'ilmasam endi? Batılgandır o. Shoyarta. yo'q, rahim etib qabul etib ol. Oqtanish yoqlaridan, Boshqirdiston yoqlaridan bitar shunday. Воздушный deydilar bit Bu elema. bit bilasizmi, mana tilda ri turgan, o'yda shunday sing'an. Ular kushtanashlaringiz uchun zo'r rahmat. Hammada qo'yinglar. Yaxshiroq yama. Kalendarda olib qo'yishinglar. Kushtanashlaringizni bizning orqani jiltib tursinlar. Tak, o'yinning sharti hozir bizning birozgina o'zgardi. Siz kelgan sayin o'zgartib turasiz. Mana 10 yil davomida gil o'zgarishlar kiritib turamiz. Bizim 10-yubileyni sezon bit. Qutlaymiz. Qutlaymiz. 10 yil. O'ylasam, boqsam endi как будто 25 yil endi bo'ladi. Shulay deylarmi? Ayy, shulay deylar. Voy, o'zimga da qilib Chunki temli kurash topshirig'i ham mana temli kurash degach Bulat ko'z oldidan kelib basa, Bulat degach temli kurash ko'z oldidan Ham kelib basa. Mara pasimiz. Ham Hukmara salsamasi. Tobalari. Tak, hozir siz bir komandada bir-biringizga qarshi tugul, bir komanda, bir g'oya bo'lib, Sharipjanovlar bo'lib, shartli kundashga qarshi kurashashyapsiz. Hozir sizning oldingizda ikki turli rizq pishirish uchun bunda rizqlar jilmasi, produktlar jilmasi paydo bo'ladi. Ingredient deb aytamiz biz bir. Tak, paydo bo'ladi. Tak. Ondan so'ng siz so'ylab olasiz shuni ikkisini birsin. Ondan so'ng bir do'stingizga shaltiratasiz. Deysa aniyingizga, men deysa opag'izga, deysa sizning yoqlarda opayig'izga shaltiratasizda. Kengash so'raysiz. Mana shunday birlar bunda so'g'on kishir ham tovuq narsa hazırlab bo'ladi. O'zining fikrini aytadi 1 minut ichida. Ya siz kelishasiz, ya yo'q. Shular pishirga tatinasiz. Jinglarni siz g'amasiz endi ayab. Ondan so'ng topshiruv oxirinlarini ko'rsatgan fotografiya narsa kelib chiqarib ishlaydi. Agarda bir 80-85% sizning pishirganingiz fotografiyaga yaqin kelgan bo'lsa, demak sizga topshirig'imizdan general partneri bo'lgan siz yaratgan Ko'kmara tavasi bo'lakka bo'lashaq. Yo'q ekan. Yangi fatyrimizning interyerida da big to'g'ri keladi. Hali kuchdingizmi siz? Kuchdik, Allohga shukr. Kuchdik. No bizning hali kuxnyamiz yo'q. Kuxnya bo'lmagan shay. Na kuxnya bo'lsa. Yo'q, to'xtali, uning bir plitasi bor. Plita bormi? Plita elektrichеский. Men bilganim siz fatyr o'rtasida o'shaq yog'asiz deb. Shulayroq endi Turkiya elektrichеский o'shaq. Anlaşıldimi? Anlaşıldı. Anlaşılsa idagiz boshlaymiz. Ya do'stlarim, to'g'onlarim, qarag'iz. Mana agarda mana bundan siziqsizsak, agarda bunda o'qlov qo'ysak, kibitlardagi aldagi sotib olishi degan yozuvni qo'ysak, mana shular bor. Mutsundan bir turli rizq azirlarga kerak. Siz boshda qaraysizda, so'yasiz birsin. Ondan so'ng kengashlashib boshlaymiz. Mana shu 33 yoshimga yetib
Әби пішірген кебек, әни пішірген кебек bir қашан да сырник, ну, вообще получаться етмейді менің. Жоқ ма? Шоға көре мен А сен ішіп қарағаның бар ма саған? бар енді, бұлай да. Шоға көре мен шушы ингредиентларға тұтылмайым да. Ғымымәр, сіз менің тапшырға өзіндегіне шақырған болсаңыз, мен Илсұрға шалтыратып сұрар едім. Шушы ингредиентлардан әсә пішірі болады. Шоға көре... Илсұр, әйде. Сенің шығаш. Бізге мұнда алмашы басырға Ничек тәйір? Алмашсаңыз да бұлай да кел. Мен бетінде пішірмейбіз едім бұлар. Жоқ, мұнда бигерәк Алмашы кел апайым, кел апайым, айда. Әйе, міне мұнысы Илсұр сайлы дейді. Илсұр айда, әйт, нәрсе әзірі бұла мұнда. Ашы тұрған әйбір, ирлер ашы тұрған әйбір ашысы келе біздің. Уха. Жоқ, уха түгіл. Міне мұнда бетінде біз көрәбіз ешілшелер, шындай матур. Мен де көрем. Баклажан, татлы бұрыш, помидор. Менә шушы бұрышларны, баклажанларны күргәч, минем күз алдына килә дә баса, теге грилдә пешкән яшелчәләр. Кыздырылган, теге сарлы булып, түгәрәк итеп рестораннарда бирәләр бит. Килешәм. Мен бит бик яратам. Инде һәм без монда күрәбез балык. Бу горбуша балыгы. Горбуша балыгы, әлминлатмас микән, кызыл балык. Горбуша балыгын татарчасын беләсезме икән? Кәкрәш нәрсәдер бар янында. Мин дә белмим. Бар. Менә ансын да шулай ук табада грилдә кыздырып, дүгесен инде как гарнир буларак пешереп кенә бирәбез. Менә пакеттан җайлы гына төшерә торган. Менә шуны бергә Иң мөһиме тамак Аш итергән әйбер инде, нормаль тутып аш итергән әйбер. Мен монда вакыт бермим сезгә адрес буламы, юкмы, ләкин миңа сезнең вариант бик яхшы, үзем дә ашыйсым килде. Шуңа шылсын Алайса, шулай кемгә дә булса шалтыратабыз. Кемгә шалтыратабыз? Әйдә, киңәш. Киңәш тәшеп алырга. Сөйләшә белә торган кеше шалтыратыр. Сөйләшә белә торган кеше. Юк. Ярар сөйләшә белә торган. Или ашарга пешерә белә торган. Бу ансы икесендә куша торган шундыйрак бер әшәкне юкмы? Алтын урталыкны. Әнигә шалтыратыр микән? Кайнамага. Киңәш шалтыратасың. Күрсәт исемен. Әни белән күптән сөйләшкән юк, ул аннарысын хәлләрне белешә башласа бик озакка китергән мөмкин. Стек Рафилгә шалтыратабыз. Кайсысы? Рафил Галимуллинга шалтыратабыз. Рафил Галимуллинга. Балмай. Чөнки безнең режиссер, без бит инде уйла бит концерт программасын әзерләп, шуңа күрә безгә концерт программасын әзерләүче. Иң башка килеп туган кеше. Ничә хәлләр, Рафил? Яхшы. Ничә нормально, яра? Ничә сөйләшәсеңме, вакытың бармы? Әйе. Яра. Рафил, карар, без монда тәмле көрәш тапшыруындайык TMTV каналында. Монда Булат Бәйрәмов басып тора. Салам, Рафил. Сәлам. Син туры эфирда. Қарайлы, вақыт көп түгел еме. Монда аларға қазір берілді бір ризық, пішірге ингредиенттары бар, нәрсе пішіресін әлеге білмейлер. Біздің Татарстанның ең ұста пішікшісі Рафил Галимуллин дейділер, бізге кеңеш итешек дейділер, ердем итешек. Шоңа көре әйдә силә нәрселер бар. Рафил, біздің монда ингредиентлардан горбуша балыгы, теге стейкларга бүленгән. Анар өчен яшелчәләр, баклажан, татлы борыш, помидор, лимон. Нәрсәгәдер инде монда? Кишер. Лимон сибәсен өстеннән. Өстеннән лимон сибәр. Кишер һәм дүге. Овощной рагу и горбушаны кыздырырга стейклары белән. Стейклары белән. Дүге белән нәрсә эшлибез, дүге? Дүге беләнме? Вот рагуны можно рис на отдельно бирергә, овощной рагуны как подливы, как соус шикелле бирергә, а балыкны кыздырырга средней прожарки. И üstüne Medium boil. И лимон только варенный куйырга. И овощной рагуны балык üstüne куйырга, а рисны как гарнир подать. Рафил, яхшы, мен аршы синең вариант. Рахмәт. Ярый. Тагын бер варианты. Так. Тагын бер варианты. Калдырбыларны безгә вакытка үзем пешерәмен. Миңа икенче вариант күбрәк эше. Ярый, Рафил, рәхмәт, бик зур иттереп. Давай, мушлар. Рәхмәт киңәшләрең өчен. Пока. Давай, обращайтесь. Үздек. Ярар, димәк. Но мен қалса рагу болса ол боламыд болашақ. Неге екен? Бұлай матур етіріп грильді ағына қыздырсаң, сен болдыра аласың. Сен ирміне, сен соңғы сөзін айтар. Үйде шулай дәр бейтін сізде? Сәлем, ол... Юк, гомумән өйдә кичке ашны әгәр дә вакыт булган очракта өйдә булсам, мин пешерәм. Күпчелек, чөнки мин пешерергә яратам.
Как будто вы сен iya bulmuşsun. Şöyle degen. İşten bik soňlap qaytmasam, arıp qaytmasam. Yok, yok. Buldu. Demek. Buldu. Hey Kirat, üzülme sana sözüne. Tak, raguga bizning bu termanda qiyar deb soğan yok. Soğan yok mu? Yarar. Soğan alırsa sana soğan gerek. Yarar. Mana mega grill bik uşaqda bik motor kelip chiqar deb o'ylayman. Men endi ana ko'z oldiga keltiram. Mana talinkada Bolat efendi sizga necha gitib taqdim etishgan, ketirib berish, podachimda osib qo'yib, nelar bunda tostimonlar, surgular bormi? Kelib oshab qarag'iz deb bunda. Muhterem Bolat efendi, mana sizning zakaz. Yaxshi, paylang, tutundiq. Shu ayttirib, biz endi ishni boshladik. İlsur hem de onun yardımcısı bugün Gülnaz Bulaşak. Da, men riza. Riza mı? Ne? Yok, balık rizığın irat pişirger deyişin. Çünkü balıkını irat tutup koyta, o'zi shistarta, o'zi şey. Bizde şolay. Yok, beni sıragan balıkçılar nerede? Men tutup koytam, sen shistartasın deb. Ya, men hakikaten aytdi, o'zing tutup koytdingmi? O'zing shistar qizdirib berirman deydi. Mana şolay. Только Илсурның bir погрешности бар. Аны һәр вакытта менә кысыла, короче. Вот ул теге үзеңне әйтми, менә кысыла, менә төрттереп менә булай дип. Менә мен сиңа доверяю, җаным, вот үзең мотор итеп кенә. Ты просто я сама буду делать, син үзең ясап. Менә мен аша әйтеп торганга, аш бүлмәсендә бер үзем булганда гына пешерәм. Янда бер кило бикләп куеп. Ябылмый шул кызганы. Ябылмый шул. Yarar, sizga aytganimcha endi bugunga yordamga kelishga qarasiz. Менә бит, әйтеп торам, әйтеп торам. Yo'q. Менә менә qo'lunroq kerak ay grillga mana shunda ozgina yordam yanına bayroq. Ayni shunday. Menә bulaymi? Qo'lunroq ay. Dirse aytasiz. Tavada qo'lunroq aytsam bo'ladi. Qo'rqinish tugur. Bunda sidraga da kerak. Evet Bulaşak. Menä bit. Buldurasın bit. İnsan iletemiz bu hatırlanıp pişirgen senin. İletemiz yarar tugulsa. Qarağız ali, sizga bugun yordamga kelishga qarab turasan. Turli tislerdagi emas. Kukmara tabalari. Mana shunda grillnitsa sıradilar. Keldi. Bunun kukmara. Mana bunday baliq qizdiraga taba sıradilar. Taba bar. Dugini pishirib olirga kastrul sıradilar. Bar. Endi bo'lak itsaq bo'ladi. Bizga zinhar uchun mana bizning Novoseliy mana bu tabani berirsin deb bizning uyning interyerina bek to'g'ri keladi. Topshirig'imizning general partneri Kukmara Metal Savod zavodi. Kukmara soda markasi ul endi vaqt bilan sinalgan savod saba. O'zi bizda Rossiyada Kukmarada yetishtiriladi. Zakaz berilgan mumkinsiz agarda atmasangiz internetga bitasha siz mana bek zanget deysiz bitganda ishingiz vaqtingiz tig'iz deysiz, konsertda vaqtida zakaz berdingiz, uyingizga qaytib keltirib berashaklar. Yeysa biz tatarlar ko'pchilik yaratamiz endi qo'lga tutib qarab olirga ayib. Hozirgi yama biz 29 mart bizning Kukmarada konsertimiz bo'ladi. Menә Kukmaraga borib, zavoduna borib olırız. Zavoduna borib olasiz. Firmaning kibetlərində şuloq bəyələri arzan cəmaət. Bar Kukmarada firmaning kibetlari ham Qozonda 4 adres. Pavlov Nurama 114 sanı bilasiz. Qo'yganing Richard Zorga 11B Gorki Park sudi o'zagining birinchi qatında shulay Musin Nurama 23B ham endi aviatuzilish rayoni Leningrad Nurama 27 bu baxtli kibetining birinchi qatında. Turli diametrlardagi, turli tuslardagi, turli liniyalar. Mana bunisi masalan anaymi Gratsiya degan liniya. Mana bunisi granit birsi bor. Mana granit ultra ko'rib turasiz, deymi? Bu qiymatlar bilinlar. Mana bunisi mramorniy degan. Mana bu ur-yangi novinka. Buni ali jamoat o'zim qo'limda birinchi topqir tutam sizga. To'xta, bu lavashnica. Lavashnica degan. Ay, mana bu kuzikmak yasatirgan. Ayye jamoat. Namı zo'r kuzikmak. Normal iki qo'llab tutib oshib turgan. Ham qara sinaning mana tubi indi qolin. Yondirmay turgan, kuydirmay turgan. Ay. Bir qissa 350 millimetr bit mana diametri. Ana shuni ko'rdim, qarayanda bek o'ng'ayli QR kodi da bor ekan, berali. Mana QR kodi qo'yasiz, ko'rdim. QR kod. Ham Kukmaraning shu. Kukmaraning saytida mana shu ko'rdingizmi? Hali kishagina bilinib pishirgan edik. Mana shu bizning bilinitsalar bor. Meva qolsa bunda rahatlanib bilimda pishirgan bo'ladi. Ha? Rahmat, Yaman. Rahmat bizning sponsorimizga ishimiz davom etadi. Siz endi yoritishni shartga bitirdingiz kelib bunda. Sen uni olmaysanmi, hech tartmaysanmi? Bu şey startmi? Endirak şey startmi? Yo'q, tishini olasizmi sen tega? Mana tegini istasin, mana bu yerga. Yo'q, olsin olmayman. Olib turmaysizmi? Yo'q, olmayman. Shu ishlarni qizdiram.
Әле мин әйтәм Бит сөекләр инде монда эштә калмады дигән. Ярар, алайса эш калмагач күбрәк сөйләшәбез сезнең белән. Рисны, дөгене. Дигән салып кына алабыз, яме? аның суы битini кайнатырга кирәк. Мин моны әзрәк башта Булат беләсеңме, теге маринатлап алырга булдым. Син шулай маринатлыйсың мыйда? Тиз кызам икән. Әйе, такталагына, шулай итеп кенә, аннан соң әзрәк кенә менә монда үсемлек майы белән тамызып тора. Мен сиңа биргән мөмкин беләсеңме нәрсә? Кас канаты кирәкме? Менә кирәкми. Кас канаты белән бик тәмле булмый. Менә шулай итеп ышкырга кирәк. Шунлап та синәләр шундый. Менә шулай тузлары, bütün тәмләткечләре, Мин сөйләдем син теге казанда, пылаулар, әйберләр генә пешерә торган. Юк дип синәләр. Юк инде, шуңа күрә без яңа фатирга күченгәч, хәзер бит әле безнең кухнябыз юк. Чөнки бик кыйбат, чөнки без әле көтеп торырбыз дип әйтегәйме. Әйләндереп куябыз. Һәм инде шунда Илсур инде хыялана моны пешерер, инде шуңа күрә без шушы савыт сабаларны җыябыз, біз аны җыербыз, аның срок годности юк бит инде. Шуңа күрә аннары кулланырбыз матур итеп. Так, кул сөртергә. Әйе. O яктан инде шунда да әйтәләр бит, иратлар пешергәндә фәрештәләр карап тора дип әйтәләр диме? Канатларын җыеп тора. Канатларын җыеп Канатларын саклап. җыеп. O яктан инде Илсур инде ул ярата. Ул әйтәләр кемгәдер ки кемдер теге вынуждается, Илсур инде ярата пешерергә. Теләп эшлим, дөресен әйткән һәм мин аннан Яратып эшлим дигән. Әйе, Акмысын кататлап алабыз бераздан майлап. юк, без монда кыздырачакбыз бит яшелчәләрне. Аның өчен без моны майламыйбыз. Бәлки башта кишерләрне әүштә китереп алабыз. Аннан соң монда сыймас әйдә кишерләр дә сезнең һәм яшелчәләр. Yo, без матур итеп ясыйбыз, матур булырга. Мин кысылмыйм. Менә булды. Беләмсең, ярар. Әйдә, иҗат турында Иҗат сөйләшик. тәмле булмаса да матур булырга тиеш, бармы? Иҗат турында Бар килә. хәмдә башлыйсыз, я. Иҗатыбызга килгәндә инде Менә бу нәрсәсе бар. Әйдә, иҗат турында. Сез инде яңа менә шалтыраттыгыз. Режиссер, сценарист кайма. Режиссер, постановщик, Концерт программасы нисә дип атала? Исеме ничек аташына башлый? Концерт программабыз юк. Менә син әйткәнең тәмле көрәшкә инде 10 ел тула дип әйме. Менә безнең иҗатыбызга гаилә корып җибәргәнебезгә инде менә 8 елда булып киткән. 8 ел бу кемдер өчен инде әзме күпме, ләкин без шушы концертларыбызга инде бик озак килдек кебек. Ул беләсезме, хәзер бит 1-2 ел җырлап йөргән артистлар да шул матур итеп концертларын куялар да. Зур турларга кирип китәләр. Безнең өчен инде без ничектер теге әле без җитешмәгән, әле без барыбер башкача булырга тиеш дип йөри, уйлый. Аны алдыңда җырларны нон-стоп җырлап, аны бөтен кеше дә булдырала кебек. Без инде тем более безнең эстрадабызда дуэт парларыбыз бик күп, алар ничектер барысына да охшаш нәрсә беләндер. Әйтик, шул ук аранжировщиклар бер үк, шул ук авторларыбыз бер үк бит инде без бит чит илләрдән каяндыр эзләмибез, үзебезнекеләр не булдырырга тырышабыз. Шуңа күрә безнең программабыз нәрсә беләндер аерылып торырга тиеш дип без инде башта башланган идек, тотынган идек. Шушы режиссер белән пандемияга хәтле. Аннары килеп әрәкте пандемия. Тукта без бу ситуацияны инде җибәрдек. Хәзер килеп баксаң, тагын нәрсәдер килеп чыга. Бер карасаң, без бит инде ничектер дип әйтәләр, бит творческий выгорание булырга может. Но безгә моны тотып тоярга кирәк. Кирәкме бу безгә, кирәк түгелме? Шуңа күрә бүгенге көндә без шуның белән янып яшибез. Инде менә ничә ай калып бара. Инде яңа елдан тотынган идек. Булаймы? Үзебездә ниндидер кимчелек эзләргә тырышабыз һәр вакытта. Нигә өстенлекне эзләмисез сез кимчелекне түгел? Ну, ничектер белмим, башкача булырга тиеш дип. Инде җырларда тупланды. Инде аның радио, телевидениедә яңгыраган ул клиплар инде күпме төшерелде. Һәм менә шушы иҗатыбызга ниндидер бер нәтиҗә ясыйсыбыз килә. Аның датасы да 4 апрель. Аның урыны да пирамида. Әйтәләр, нигә мондыйрак ни түгел дип. Беләсезме, мин ышанам менә шушы пирамида формасына, чөнки ул треугольник дип әйтәбез, өчпочмак формасында. Ул ниндидер безгә ниндидер бер омтылыш бирер иде кебек, ниндидер рост дип әйтәбез бит инде ул барыбер пирамида формасы. Һәм беренче концерт булгач, анда башкача утлар куелышы, башка экран куелышы, һәм менә пирамида сәхнәсе безгә кирәк иде. Һәм 4 апрель безнең беренче тәүге концертыбыз, һәм безнең беренче тапкыр Илсур белән әти-әни булган көнебез. Безнең менә шуңа шулай итеп сайладык. Безнең Асылбикә кызыбызның 4 апрель туган көне. Бу инде ничектер менә шушы bütün даталар безгә булышыр дип ышанабыз. Ниндидер бер көч, иң мөһиме. Нәрсә өчен борчыла артист кеше? Тамашачы килер микән дип.
Biz indi şanabız bulgança bulur deyip, anın indi современный taleplerge kilgende, anın indi büyük kıybat anın arendası da arzan tugil deyip eytiyindi. Otları da kıybat, ekranları da Otları, jamagat, ekranlar. kostyumlarını biz indi aytip tattırmayız jırları bilen. Şoňa göre siz kilsäňiz biz kilebis. Eyye, şoňa göre. Eyye, biz awullarda yirdik. Yo, mene sizler bu program bir kalk setip qaradysmy? Ben size kızdıra başladım, tabalar kızdı. Tabak kızdı. Siz bik oturup siyleysiz gülün şunday. Tapta turmuysiz siz şulay. Şaltır şulay siyleysiz. Tek bana şimdi cevabını bir egzerinde. Kış yasa özün balağını. Tak, benim balıkta kızdım. Tak, Gülnaz özünün işine tutundu ol. Bizden tutuş balıkla kızdırıga kerek, su kaynaý. O, ağır eken bunu. Aýy, sen hem bizge balık kızdırır için bilesinmi balıkla kızdırganda azrak gene salyra kerek akmay. Akmay, yok bu resepte. Teger Hata asla koyarsın. Teger etip ne kıvar ya. Asak yarayım iken. Ay, haylakar da indi sen. Yar elbette. Biz bütün yakın kure. Mene men Sen alıp bitirme, yeme. Mene şu şaytırıp gene. Mene şulay ittirip yaray. Ay mene şaytırıp Tak, gene. Evet, evet. Tak. Mühimi mardur bulsa. Tak. Tuzlap yürüye gerek. Bilasizmi, jamoat namanın hatta ruşkası da alına biteli, bilasiz kilse. Şonday oňaýlar. Ay, oňaýlar. Mana Bir gerek de- dufovka atygıra bola, mana bu grillni. Şoltary tiktirip. Dukovka atygara bola, andarysyň rahatlandyryp ýuwurga bola. Soğuk sabah ýuwatyrgan maşynada. Ay. Oňaýly bola. No sizin ýa kuhňa zaşy bola şaptyr bitdi. Indi bütün taleplerge tory getirip. Mana akmaýnyň eýbetmi, tügülme syfatlymy ekeni şundan bilip bulaýyndy, kızdyryp garap. Suwa barmy? Ay, bunu çek. Eken Ýa-ni bir de bütüne guylagan ýok, sen elden serbilesin diýip soraýmy? azrak gene şulay usulmek maýny. Bizde Zeytin mayı koyun mu? Yo, bu özü bizneki saýy. bizniki. Özü bizneki. Özü bizning bu qaýyn agaçyndan kızamı mı? alıngan. Ha? Kıza mı? Kızaşak. Bizimle tuzlu verelim mi? Ya biz senin pomidorlaryny kaldyr. Soğundan minaların. Aysa pomidorlar su bire şeklinde, Ayy. su bire getişe. Gördün mü? Bütün nerse uylanılgan bizning il sortun. Bizden bismillahlaryny Bismillah aýtyp, aýtyp, mene ejelim. şaýtyryp äkirnep gene. Şetrip kaldırık halim atır. Gördün mü neçe gitdi? Gördün mü? Ay ya, karaz Ali, soruysum keldi buna. Siz ali bu programını birer... Tamam, işitelim. Soruysum keldi, siz ali bu programı birer koya kursettigizmi? Apkatka uza başladım, ondir rayonlarda, rayon üzeklerinde, ese tuğan awulygızga qaytyp qayadır. Mene şunday program. Hayır, dursun Kimçilik aytganda- biyaklary tekşirip karar işlerini. Var, biz bitinde Bulat şuluk şabaşlıklar senin kibigeymi. Bizim tege beyramlarımız Kubrek'te korporatif banket formasında Meclis. Meclisler formatında bizim hatta vakitte bulmadı küp rayonlar, olarga, lekin avullar buldu bizim 3 avulda buldu konsert. 3 mi 4 mi deymi? Biş. Indi bizning şu Yaڭa ýylşyrynda bütün meclislerden soň konsertlarybız uzdy. Lekin şu konsertlarda biz anladyk Ilsur bilen özü biz kanagat tugul. Anla bitiril eýtip bitirip bolmaýan nerse bilen Nenidir kanagat bir tugul. tege işlegen işten Kanagatlyk hissi ýok ali. Kanagatlyk hissi ýok ali. Elbette tamaşaçylar indi oy siz malatsy, aferin dip kullar şabalar Bilesizler kanagat hissi ýok çünki biz indi muny işlegen idik. Biz bit indi bari bir awullardan ýerde konsert kuýganybız bar. Biz indi muny işledik. Bizge nididir başgaça format kerek diýip tagyn süýleşip oturup biz indi bir Tagyn rejissörne bulay ittirip. Eýe. Şular ideýalarymy. Ama üstüne tagyn bir rejissör üstep. Eýe, istedik elansı xoreografik postanovka Artur Hayrullinden bolsa şokra oturup süýleşip mene şu мнениега kildik. Başta uýlagan ilk filmlar düşürge. Neşik sen filmle kursete biz özübüz turunda süýlerge teýişbiz. Tamaşaçy eli bizni bilip bitirmi. Eli kimlersiň siz? Mene özübüz turunda biz süýle de bilebiz. Biz jyrlardan tyş biz biýi de bilebiz. Şoňa mene bütün hünärlerini häzir bitinde mögüş şygary diýen bir bar. Şokra mene nindidir mögüş şygarasybız kiler. Mene şygaryk ali şoňa. Mene şu meclisini kurursun diye cemaat, ýa-mi? Konsertlarında. Allah versin. Allah versin. Allah versin. Allah'a tapşırgan. Bizim manda işte bitti diýerlik. Häzir bularny jibalara kerek bitmiş tabi. Häzir biz dügüni mene munda pişirip alabız. Soğuk indi Big joyly variant söýlediniz. Ezler kızlar mı? Mene aşy. Men yaratam diýip artyk meşakkatlenmegen kişini. Mene muny baklasanlyň üstüne azrak gene moy bagız mejizini koy. Ağzı baly gaýa özüň bit. Barsa senin gülnazlyk diýe körnä gülnazlyk. Häzir bolay işimiz Gülnaz sen munda moy ağzı bolasyň. Özüň gararsyn sekerekligin. Sen balaklaryny eýlendiresin. Men dügüni saldım. Tuz kerek bolşak şulay bit. Biz bu işni işlegen arada siz eýle güzel birgeleşip reklama karabız.
TMTV telekanalında Təmli Kurash topşuruğu devam edir. Bizdə qonaqda bugün Şərif Janovlar ailəsi. Qarağızəli qısqa vaqt içində mənə bu kukmara tabaları yardımında indi motorluq yasadılar. Motorluq yasadılar. Maxsus dizini şatırdık, gittik. Hatta pergamentli bumagı da verdiler bizge. Taptık. Zaman da mina aytganim onlarga talinkaga tizdik güzel dedi. Yo'q bular. Biz buni restorancha ishlaymiz dedilar. Bizning yine o yoqdan Ilsur indi estet. Temini bularga tegish, kina tug'ila motorda bularga. Meni bilasizmi, sizga qonaqqa kelasim kela boshladi. Allah bilsa, Allah bilsa. Uy to'yi deylar bitadi, uy to'yini. Uy to'yini olib borga chaqiribmiz bo'ladi seni. Rahatlanib. Akşa tashlab ketirsin zaten. Hali bizning uyimizga qiranda. Sizga boshqa Qiranda o'qilmagan birgalab. Mana shunsini ayami? Mana shunsini. Mana shunsini chaqirsin. Uy to'yini oshqa chaqiribmiz seni. Biror toboda ko'tarib kiydirmadi hali. Allah bilsa. Bo'lakka. Ana tegi zo'rasin maqtading bu Ya zo'rasin. Nechga aytasan endi mana? Oldi. Bo'lagim bor. Bu yerga kushu voy qaranchiqda motordaga. Voy. Peki J'yi tüsler, J'yi. Yozga tüsler. Yoz bittizler. Sizesiz. Mana bunda uzun sizler. Endi ochdi kela boshladi. Balığı şular ərzir. Ne bizim balık da var bir tane. Hadi balık dursun hele jılı bulu ba. Dursun. Biz elə xəzər aşamayız bir tane. Ben nasıl da sonra bitireyim. Yarar. Dursun. Ah, Qarafatında motor tezidi bir de. Tezib qoydu motoru. Молодец Gülnaz. Rahmet. Bir tabasından da alıp qoyurum. Bir okul. Min mana Asıl üzün aşağı indi. Tak. Jiber. limonun bunday qirg'og'ini qo'yib Alıp turing. qo'yamiz ana. Anarisin balık yanına. Qarazlar ya yurt bo'yicha siylagizing. Mana yangi kvartira qurishimiz. Biz shin ko'ngildan qutlayim. Endi sotsial shelterlarda ko'rsatdingiz endi. Butun kishi sizning ishingizni endi In muhimi. o'zi yurtdan bo'lib endi o shunday baxt. Aning uchun endi suyundik. Hali mana ko'pdan tugilgan bizning remontimiz tugallandi. Yashirin maqsad. Uzoq bordimi? Biz boshda shu remont yasovchisini kutdik 9 oy. May aprelda kelamiz. 9 oy kimiydi kutasiz? Odatda 9 oy bola kutdilar. Mana bizning de o'sha kelib chiqdi. Aprelda kelam degan edi, mayda kelmadi. Iyunda kelmadi, iyulda kelmadi. Avgustning oxirida, sentyabr boshidagina boshlab, mana shu yangi yilga chiqqach, endi biz ani tamomladik. Matras olib kirib jeydikda idanga, Gulnaz bilan yotdik-da, suyunishdan jiladik. Bu endi bizning o'zimizning ko'pdan xiyollangan o'zimizning o'rtaq turog'imiz deb aytishga kerak. Umuman kishiga bir ko'payda kerak tugul ekan. Bizning elektriklik deb aytalar edi. Boshingdan ustingdan yog'masa, jili bo'lsa, oyog'ing jo'shta bo'lmasa, shundan da yana xati yo'q deb mana shu Allohga yuqlarga o'rning bo'lsa, bizning ailatiga atining abilari da suydilar edi. Safxozga ishga qaytgach, Olabog'a rayonunda necha oy shemadan ustunda oshadik deb, shemadan o'rindiqda aytamiz, oshib ustalda aytamiz deb, mana shemadan ustunda bizning hali mana shu shunday yaratib beriyor. Hali ustallaringizda yo'q hali. Narsa bor hali mana? Matras. Olay deyman, lekin mana shu kirnab ola boshlaysiz. 8 yil bo'yina birga yashash davrida bizning shu yil ham shulay o'zimizning mol mulkatlarimiz bor, xolodilniklarimiz bor, kravatimiz da bor, ustallarimiz, o'rindiqlarimiz Allohga shukr bor. Bo'lgan endi. Kiriyo mashinasi bor, sovuq saboyu mashinasi bor. Tizan kuxnya bo'lar, Alloh bilsa, akirnab butun uyda Bular 50 bitali, siz bitali. Demek. 40 tulmagan. Qo'yaylik, 45 ta tulmagan. Qo'yaylik, hali 35 ta tulmagan. Mana 4 dolkagina bo'lasa, yursa. Shulay. Bir motorliq shunda tizidi. Narsa men masalan sig'irga joylab qo'ydim, o'nglab qo'ydim. Men тоже qislar. Bo'lar. Qo'yamiz 8 yil birga. Mana shu bir-birimizga qisilib turib. Kim birinchi yo'l qo'yadi? Turib deb yashaymiz endi. Kimden siz шығамын Yok, biz o ağırdan tugul, biz ikimiz de kızıp kite turgan, eyme şu vaqtda ortamızda bizani. Qo'l siltirgan kishilar. Çünkü ikimiz yine şu turmuşni olib borgach, men ayrim olib boralmayman, Ilsur ayrim olib boralmayman. Peki senden başka bir-biringizga birikkan endi. Shuna ko'ra boshqa ishlar uchun baribir Ilsur kerak menga. Ilsurga baribir men kerak. Baribir siz xotirga kerak bo'la endi. Yarar endi. Yo'q, Mana uzoq o'pkalab turganingiz bormi bir kun bo'yi siylashmish. Какой bir 5 minutmi? Kishilar bor shunday ishar kun siylashmaydi. Men men shuni olib turib shunday kishilarga. Ya'ni xotini bilan siylashmaganga suyunib yurish iratlarda bor. Xotin bilan talashganga. Sizlar. Xotin deysiz endi.
Yo, nechuk mana. Estağfurullah. Biraz qatma talashsa mana aybat oldi mana xabar. Ishkin siylashmayman deb yurishadi. Shundalarda bor. Niye bulg'ash? Yorissima. Ham leysanga yaxshi irlar ilakka. Biz narsa bilan ayrılib turamiz boshqa oilalardan. Biz bir ish ishlaymiz, bir sferada ishlaymiz. Biz tege общий aytamiz bitinda tege oqshasida bir kошелёкка kirashgan. Meniki yo'q. Endi u iratlar xotin qizlarning gulati tas kelgandir, shu aytgandir uslay. Chiqib ketgandir hatdan gulatitiga. Biroq yo'litiga borib kelganlar barga munchaga masalan. Ha, ular aytgan bitandir, shunday bor deydi. Shunday, men To'xta, siz birlikagina tugilali. Birga ishtirma. Sen hokkey o'ynaysanmi? Ha, bilasan. Mana hokkey o'ynaymaysan. Lekin men shunday qanoat u hokkey o'ynaganimda, chunki u shiqib ketadi meni hatda. Mana agar siylab bitiringda u shiqib ketadi, shundan narsa. Kishirini ta'mir bo'lgan. Ha, kishir ta'mir bo'lgan. Ko'rding? Mana kimdir irisinib yeri. O kunda bilan qo'y biz bularga tegishaymi bugungi kunda. Bizning ikki kichkinagina bu hobbi bor, u bizning bolalarimiz, Alloh rahmat tashlab ketib bo'lmaydi. Shokira Ilsur tunla yursa, tunla yurasingmi hali? Tunla. Saat 9'da başlanan benim trenirovka, Allah'a şükür. Men baram 12'de Arap talib Berlin algan kişiday. Bütün bitlerimni, bütün jinlerimni qo'yib, rahatlanib, yol etib, ko'ngil bilan yol etib, bo'shanib, qaytib kiram. Aning negativ emotsiyalari shunda qoladi. Ham senga yaxshi yil qaytaman. Mana bilasizmi bular? Mana men qo'yda qoldiraymi ekan negativ. Talashasizmi? Balkondan chiqib qishqir, balkon o'rmonga borib ag'o'ngni shash. Uzoqqina hokkeyga yurmay tursam, ya ish bo'yicha ya vaqti kelib chiqmay tursa, biror qo'yda gastrollarda bo'lgan vaqtda, mana shunda oshushiga boshlaydi. Qachon borasing endi sen hokkeyga deyman. Biz yine hokkeyni kutib turamiz. Kutib olamiz. Hozir hali biz ko'shingash hokkey maydonchik bu saroyi bizga to'g'ri yaqinaydi. Shokira bolalar hatto hali biz yuqoriga yotmaymiz, endi Ilsur qaytib takrayiga. Shu amnaminda o'zimga bergindi baribir aytilardi, oila o'shaga saqlashuv, xotin-qizda energiya bo'larga tegish. U energiya qo'ymalarga, u energiya bolalarga da sheshilar, u yari bolalar bog'chasi bor. Ertasinda bolalar bog'chasi, u bolalar bog'chasi 5ga qadargina ishlaydi. Shulaymi? Bizning ida boshlanadi, lamba deb yurlar. Shunga ko'ra menda bilan jonim pользуюсь fursatdan foydalanib, menda bir endi spa salonga borib qaytib mumkin bo'lsa. 8-martga. Yo'sa endi bo'lak. Keraging bormi sening? Gulnaz aytganingdek, yangi bayramlaridan bir ishlagandan so'ng mana shu marafondan so'ng men senga bir nindi bo'lakda olmadim, endi jonim birgalab spa salonga borib keldirib biz bir-birimizga bir nindi bo'lakda olmadik. Shunga ko'ra birgalashib borar biz hali mana yangi yildan so'ng ko'p vaqt o'tdi. Qara jamoat men bunda psixologga tega 8 yil birga birimiz bilan yashab birazgina orib ketib, energiyalari bitganroq, shunday bor kelgan psixolog o'tiramda to'lab, birazgina tovush olganlar bular, numda energiya ketgan bitdi. Yangi fatirgada remont qilib o'tibmisida, yani şimdi bir shivasini aytasizda. Yarar, agar siz hozir men sizga bir reklamni pauza yasab olam. Shunda anlatırman, qo'ya ikkingiz bora olasiz. Deymi? Aytsamda xayrikam bo'lashaq bitindi. Shulay turib, angarchi, jamoat qarasiz, bizning endi grill. Hozir, baliq qizdi, dugi, pishdi, hadiganda motor deb qo'yamiz hali-mi? Alloh bersa. Ondan so'ng sizga bir o'yinda o'ynatib olasiz. Biz bor rubrika bo'lashaq. Sharifjon Farg'oylasi uchun. Hozirga Jilaga Paqashit Xonovaning kengashlarini tinglaylik. Ne hallarda yaşab yotasiz? Jilaga Paqashit Xonovada Allohga shukr bir daqiqa turganim yo'q. Uramda yoz isi taralg'ach Jilaga Paqizning yuragi Soban to'y kutgan shabashatni qisman jilkinib tiba boshladi jonqaylarim. Du ketirib nidir ishlab otasi kela. Alimini uyda mini parnik yasab matasham. Ul bihrak joyli narsa ekan. 5 litrli plastik shishani olabizda oz qilishini kesib, irliq shishamiz. Uskulishin kesib, qopqash yasaymiz. Parnik azir. Irliqlarini 5 qat marliga turib, burtirasi yo'q. Tabaq savut yuvatırgan gubkini dimlandirib, şunun üstüne şeşesi de plonka bilan qoplab qo'yasin. Yomanda joylaydi jonaqaylarim. Kstati do'stlarim, terlab pishib ishlab yurganda yasagan edim. Tezgina so'nmadi. Jeykini to'ngdirg'ichda qotirib qo'ygan jilakni soldim. Bus o'rnina bir degan ekan.
Jey kuni susag'una bosar uchun ishimliklarga shul qotirgan jilakni istarga bo'lar. Boz qotirib, azoblanib yotasida yo'q. To'ndirg'ich degandan onda temsiz islar kela boshlasa, 3-4 tilim limon qo'yig'iz, bir kishga qoldirig'iz, noshar islar qolmayashaq joniqaylarim. Yorar ishimning qo'ynab turgan chog'i bugunga paka do'stlarim. Oldagi ko'rishuvlarga qadar esen sog' bo'ling'iz, yemi? Jilek apaga zo'r rahmatni erishtirabizda, ketdik alga taba davom etamiz. Sharifjonovlar oilasi uchun hozir bizning shin kurash bo'lacak. Kurashamiz. Mana hozir endi siz bir-biringizga qarshi kurashga tegish. Qara, mana bunda o'rtada bizning fishkalar, emas? Tak. Mana shunday. Bizga so'rov beram. So'rovlar indetiga anglashlar. 3-sinf o'quvchilari ishida boramda. 11-chi, 25-chi sinf bolalari ishida bor. O'taga shunday so'rovlarni mana shunday. Mana shunday. Mana bunday. Kim birinchi javob beradi? Sana bir fishka. Oxirdan sanaymiz 10 so'rov. Hazırmı? Aha. Hazır mısınız? Hazır. Ancha kishimiz javob malaysa qo'yib ko'taramiz. Qo'yib ko'targach javob berasiz endi. Kishimiz. Ede o sug'amiz. Suğa, kim birinchi suğa? Hayır. Yo'q, so'rasizmi? Min. Yara, anlaşıldı ya. Eğer sarı tupni qora dengizga tashlasam, tup nima bo'lacak? Olda u birinchi so'qdi. Sarı. Ha? Tak, Sarı. asli javob. Sonra Yo'q, agar sarı tupni qora dengizga tashlasam, tup nima bo'lacak? yuvish bo'lacak. Молодец, 1-0. 1-0. Причем тут Сара? Men chiqadi boshqa Sara deb o'ylagan edim. Albatta yara. Pingvin o'zini qish deb ayta oladimi? Hayır. Ha? Hayır, qo'sh. Ayta oladi, qish. Sening javob? Yo'l сөйлeshabilmish. Menda shu deb Mana aytmoqchi. senga bir fish qilishingki sen bir javobing bo'ldi endi. Javob birgina beriladi, anlasam kimlik beriladi, so'ra. Ayta olmaydi. Suyashar. Pingvin Mana siylashabilmaydi. mana tiginday bunday so'rovlar. Mana shunday bunday so'rovlar. Shunday so'rovlar. Tak. Hisob aliga 2ga 0. Och qoringa necha yumurta qarshab bo'ladi? Tez. Och qorin narsa. Tak, bo'ldi. Och qorin. Tomoq och qorini. Na голодный желудок. Tomoq oshsa deylar bizda. Yo'q, och qoringa deylar. Baron deb so'z deylar. Yari. Ayda sen javob ber. Nechani oshab bo'ladi? Nishani pishirasan, shuni chaqlashiysan. Yarar, to'xta bo'ldi, yarar. Sening javob seniki. Sening shans bor. 1 ball olirga. Mening javoblar ustiga. 1 ball olirga, 1 ball olirga. 1. Kukayni bitala boshlab pishiriga kerak. Demak, 1 kukay. Nega 1? Chunki Ondan so'ng endi qorin, to'q bo'lar. och qorin bo'lib endi bir narsa qilgandan so'ng. Nima? Hisob. Ayy. Och qoringa bir Qattiq nima. bir Ikkinchisi bitindi och qoringa bo'lmaydi. So'nglashim. Abla nishani olsa ilsor. Ertan. Nishani pishirasan. Ishni. Biz вообще ertadan oshamaymiz. Yo'q, qizdirgandan o'zim agar qizdirganda ishni qizdiram, o'shaganda ikkini. Ishni qizdirib, birsini xotinga qoldiraman. O'tiga tobani juvib bitirsin. Ay, zabit ishni oshasam, tobayi bo'lsa bular. Ayy. O'rmonga ko'pmi borib bular? O'rmonga toba. O'rmonga yetgancha. O'rmonga. Men o'rmonga boramiz deylar. Ne qo'ysa sharqda aytib bular o'rmonga boramiz. Ni qadar vaqt shu deb aytib bular. O'rmonga borib yetgancha. Qirina. Mana o'rmonga otlab kirasan-da, mana men o'rmonda degancha. Tak. Bo'ldi, sen javob, sening ayda mana tegizlay olasan. Mana o'rmon. Ne borasan. O'rmonga ali borasan. Mana bordim. Ayy. Mana o'rmonda O'rtasini ajratgancha. Ayy. Молодец. Chunki o'rtasini uzg'ash endi. O'rmondan chiqib bo'la endi, bratim. Ali sen o'rtasına kirgan o'rmonga borasan. Ne kadar kirib bo'lar. Kirib bo'la. Ya kirib bo'la olay kerak. Anlaşıldı. Biraz ne bo'lar endi, joyli bo'lar. Anlaşıldı. Olay butunlay bitdi, anlaşılır ekan. Qara, Ma'lumotsin bilasiz siz. O'g'il bolasi. Sen Shahar. Yo'q, so'rov tegandek bunday bunday. degandek, qora ulanni nishaga yetib 5 harf bilangina yozib bo'ladi. Ayda. Qora ulan. Salam. Pishan. Pishan. Sen salam. Minettin. Sen fishka sen. Birisi aytgan. Yo'q. Salam, pishan. Sen. Xotima berdim. Bu pishan deydi. Ay, pishan deydi. Chunki sening Dili bunda javob pishan deydi. Bunda pishan pishan. yozilgan. Nodris aytdik. Nodris aytdik zayet. Stolda lineyka karandash sirkulyata.
bir bitta әйләнә сызырга кирәк. Нәрсәдән башларга? Циркульдан. Әйе, циркульдан. Дәфтәрдән, биттән. Әйе, бит, башка битне алырга кирәк. Ята дидin битini син аны. Ятсаны. Аны бәлкем үзеңә якынрак таптырга кирәк. Бәлкем ул тигеләй әйләнеп ята. Бәлкем яткан ягы язылгандыр. Карандашдан да башлап Әйе. Зур кастрюльгә нәрсә сыймый, нәрсә салып булмый зур кастрюльгә менә. Хәтта дөньяның иң зур кастрюльне күз алдына китер. Зур кастрюльгә нәрсә? Җир шары? Җир шары хәтле кастрюль. Хәтта җир шары сыя торган кастрюль уйлап чыгарганнар дин. Ул нәрсә сыймый анда? Нәрсә салып? Тагын шундай ук кастрюля сыймый. Якын җиресез. Ну, кастрюль түгел инде. Bir казанга 2 баш сыймый. Юк инде, юк. Ике сарык Ике баш сыя торган, Ике 5 сарык баш сыя торган. Ну, нәрсә сыймый шул кастрюльгә менә? Менә сыймый инде. Дөнья сыймый, һава сыймый. Акыл. Җир. Юк инде шул кастрюльдән ерак китмәгез инсез. Ит. Крышкасы сыймый. Молодец, капкашы. Капкашы сыймый бит инде аны. Әйе, инде. Нинди генә кастрюль булса да, Зара капкашылар бит аны, капкашы сыймый. шиләгенә күрә капкашы. Әйе, менә. Елның кайсы айында 28 көн бар? Февраль. Эй, Бөтен айда да. Бүтән Бүтенесендә дә инде. Исендә дә шул. Менә ашык пешкән. Эй. Маса 3нче сыйныф, 1нче сыйныф укчысы өчен иде. Ашыкмаса кирәк шул. Машина, анда җиңел сорайны. Машинаның кайсы тәгәрмәче хәрәкәт вакытында әйләнми? Запасной. Молодец. Sizlarga so'qmadim yara. Ering mumkinlik berdi. Так, sanaymiz, nechagacha bo'ldi aka? Так. Men so'nggi so'rab qoldim. Ey, тигез булса, Инде өйгә кайткач дүртәү. талашып ятмаска. Эй, шуны ташама мин. Ничә синдә гал? Дүртәү. Дүртәү, миндә дә дүртәү. Yo'q. Aldama. Берәү, 6 oldilar. икәү, Ой, өчәү, бишәү. дүртәү, бишәү. Синдә 5. Синдә 4. Менә соңгы сорау. Ага. Стреля сорабыз, ямшы. Ул әйбер бары тик сезнеке генә. Тик башкалар ул әйберне сезгә карата күбрәк кулланалар. Нәрсә ул? Бу нинди мөлкәттәнме? Нәрсә бу? Юк. Үзеңнән. Бу әйбер безнеке генә. Синеке генә, менә синеке генә. Ләкин башкалар аны сиңа карата күбрәк кулланалар. Гәүдә, Минеке үземнеке. Миңа карата. бит, миңа карыйлар. Әйе. Сиңа карыйлар. Безгә? Сиңа Тагын карыйлар. нәрсә бар? Миңа карата. Ну, Бит карыйлар. әйе, яра. Тавыш. Шул сүз бары сезнеке генә, ул сүзне сезгә карата күбрәк кулланалар. Исем. 6-га 4. Ничә? 6-га 4. Реклама. Безнең ризык кышты Каразан иде матурлык әзерләнделәр бүген. Мондый матурлыкны без үзебездә уйламаган идек булай ук килеп чыгар дип. Тотак, әйегез булай. Мен сезгә хәзер аның фотографиясын Мин хәзер сезгә күрсәтәм нәрсә килеп чыгарга тиеш иде монда. Менә ансы кызык. Әгәр дә, Менә монысы кызык бит әле, әгәр дә сез инде бер 80% якын килгән булсагыз да, мин сезгә безнең тапшырыгыбызның генераль партнеры булган Кукмара металл савыт заводыннан әлеге шәп. Сез моңа инде кызыккан Кукмара табасын бүләктәшәкмен. Бу әле яңа линия, Граци линиясе, күрәсең менә шундый алтын төсләр белән дә. Менә бу безнең интерьерга бик туры килә инде бу. Да, бик нык туры килә инде бу безгә. Миңа да бик туры килер әле бу. Минем үземдә дә юк әле Син бу. футболканы туры килә. Карагыз. Кукмара сода маркасы инде белгәнегезчә ул вакыт белән сыналган савыт саба. Үзебездә Кукмарада җитештерелә. Әлеге шәп, заманча, уңайлы, тигез, рәхәт, тәмле пешерә торган табаларны, кастрюльләрне, казаннарны нәрсә генә юк димә. Сез ала аласыз. Интернет кибет аша ярдә. Дөресә, сез алырга мөмкинсез. Интернет кибет аша яисә үзләренең фирменный кибетләрендә бәяләр әлбәттә арзанрак. Кукмарада барам ди фирменный кибет, Казанда 1/4 адрес буенча, Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б буенда Горки парк, сәүдә үзәгенең 1нче катында, Мушин урамы 23Б, бу квартал, һәм инде Адия төзелеш районы, Ленинградский урамы 27, Бәхетле кибетенең 1нче катында. Әйткәнемчә, менә хәзер инде безнең Ватан саклаучылар көне узды бит инде, бәйрәме. Алда 8 март. Кемнеңдер йорт үй туе, аларга кунакка килгәндә, туган көнгә барганда, менә шулай итеп көбәйтеп табалар, кастрюльләр бүләк итсәгез була. Ярар. Иң яхшы бүләкләрнең берсе үй туена барган кешегә күтәреп барырга.
Әлі bir tane tekin naburları var әлі ана. Türlü naburları var әлі. Яра көрсетейін мен сізге. Әлі сізді ұзақ азапламайын, нәрсе келіп шығарға тиеші. Тадам! Қарағыз мына шындай ризық. Bu da Rafil etken, Ragu bilen riz bulana teşin. Dıgı. Hey, ну, biraz mena şöyle tepsire. Bu bir koyadi bu Qara, lekin balığın ko'rasizmi siz? Men balığına qaradim. Balığı ayırım qızdirilgan. Men o'ylaganim ragu bularga tiyish, anda it o'rnina baliq o'ralgan bor. Men shu deb o'yladim. Aytdim, qadr ishlamanglar, aytdim, yo'q endi. Mana ayırım qızdirilganmi? Qolgani menga narsa bu todiqda qo'yib, uni ichine soldik, mana shular olib. Oshqozonda bu talay şimdi. Mening o'ylamimcha siz bugun jindingiz. Rahmat endi. Mening o'ylamimcha siz mana bu retseptdan da motorroq chekibsiz. Qarasam, poddachani motor. Menda shul fikrda bo'ladi. Men hatta degustatsiya samimaliga eng birinchi topshirdim sizga. Mana bu kukmara tabasim. Zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat bizning Qo'qmara sovut sabolarına. Biz har bir kelgan topshiruvdan Alıp gideriz. bo'laksiz qaytgan yo'q, Allohga shukr. Bu Qo'qmara tabalari bizning ovulda aniyimizda bor, Gulnozning anisinde bor, ham endi bizda da bunday tabalar bir necha. Ham mana biz alarni mana shu kelgan sayin yangi tabalar bilan yangartib bitamiz. Ham kelgan sayin turli. Dege oshag'am bor. Menga ana bir o'chag'inda bersangiz, hozir. Mana sen oshag'ingiz mana bilan ketdik. Shunda men restoranga keldim. Mana shu aytib. Mana shu aytib. Ayda mana bunda olib qo'y bir balig'im. Joyli bo'lsin, mayli bo'lsin. Tak. Eng zo'r balig'ini oldim ali men uni. Yashab turib kesib. Tega prajarkasi medium bo'lgan, qurib ketmaganmi ki? Ortada yo'q, bunda nilari biroz qilshiqlari. Diriz yoqdan başlamadım. Yo, men diriz yo'g'ini bundan. Bunga ishirigina kiraman. Ayırıp alayım aliyem şöyle. Şanmağız. Limon sepsen kullan. Tamam bir limon sileyim. Kuru. Neyse. Eng muhimi tuzu nechik. Megan tuzu da yaxshi. Sushni shunday mana suv. Men yaratgan grillda, eng yaratgan yashash baklajan. Başlarız. Hazırlar mı? Gülnaz hazır. Balık kızdırıp bulağına, yaşayacağını deriz kızdırabilir ki. Qarab tur shahadati kishirkida. Lekin grillda kishiri bitam bo'lgan. Kishirim bitamli bo'lgan. To'xtatib bo'lmaydi hozir. To'xtating hali meni. Topshiruvni to'xtating, anaqasini bizda oshiramiz. Bek zo'r rahmat sizga. Bek motor oila. Men qarab turdim chetdan, borsa sizning yaxshi. Mana shu siylashuvlar, turttiruvlaringiz normal ko'rinish har oila uchun. Adetdagi 8gina yil biz endi 18gina ortib o'zib ketdik endi. Uzol, subhanalloh. Anasini aytma. Borsa sizga yaxshi aytaman. Shu yaxshi bo'lsin ham mana endi yurtlaringizda, fatirlaringizda o'zingizning oilangiz bilan suyunib, quvonib yashangiz, deymi? Ijodingizda girillasin, konsertlaringizda bo'lsin. Yangi jurlar, kliplar ni ko'rib turg'aysiz bizga TMTV telekanalida, chunki ular bizning TMTV telekanal do'stlari. Sablash, bunga sablashamiz, konsertlar xatli. Zo'r rahmat. So'rashamiz. Bek zo'r rahmat. Aldagi motor bayramlarda uchrashirga nasib bo'lsin hammangizga. Sog' salomat bo'lasiz, o'zingizni yoqlag'iz, saqlag'iz. Tamli yashik, tamli oshib, tamli kurashni TMTV telekanalida har otna sayin kuzatib boring. Sog' bo'ling. Paka.